Unwaith i chi gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych chi'n aelod o'r Undeb Myfyrwyr ac yn aelod o gymuned wych o 30,000 o bobl. Mae'r Undeb Myfyrwyr yn galon bywyd myfyrwyr Caerdydd. Golygu hyn fod yr Undeb yn hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fod angen cymorth, yn amgylchedd cynhwysol lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Daeth yr Undeb yn ail yn y Diwrnod Unedig yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr What Uni 2023 am yr Undeb Myfyrwyr gorau, ac mae'n gyson yn dod o fewn 5 uchaf am foddhad myfyrwyr ar draws y Diwrnod Unedig. Dyma'ch swyddogion sefyllfa eleni. Cawson eu hethol yn ystod ein hetholiadau gwanwyn yn y flwyddyn academaidd diwetha. Maent yn fyfyrwyr sy'n cymryd amser allan i'w hastudiaethau, neu sydd wedi gorffen eu hastudiaethau yn ddiweddar. Maent yna i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau, sef chi, a gallwch chi ddod o hyd i'r prosiectau maent yn gweithio arnynt drwy cardiffstudents.com. Dyma eich swyddogion ymgyrchu eleni. Rolau ran amser yw rhain sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr presennol. Maent yn cyflawni rolau hyn ochr yn ochr a'u hastudiaethau, a chawsant ei ethol yn etholiadau'r gwanwyn hefyd. Maent yn cynrychioli grwpiau amrywiol ac yn cynnal ymgyrchoedd ar bydd eu grwpiau cynrychioladol. Rydym wedi ein lleoli ar gampws Cyteis a champws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych chi yn Cyteis, gallwch ddod o hyd i ni ar blas y parc, gyferbyn ar prif adeilad. Gallwch ddod o hyd i ni ar ochr arall i'r ganolfan bywyd y myfyrwyr newydd sbon. Gallwch hefyd fynd i mewn i'n adeilad Cyteis o Ffordd Synghennydd, ychydig i lawr y stryd o Lidl a drws nesaf i orsaf drenau Cyteis. Os ydych chi ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy neu i'w amgylch adeilad Cochrane i'r lolfa IV ac fe welwch hwb Undeb y Myfyrwyr ar y chwith. Mae Urdd Cymdeithasau Caerdydd yn gartref i dros 200 o gymdeithasau, gyda 850 myfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r gymuned hon yn cynnwys mwy na 25% o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Efallai bod gennych cwrs academaidd gymdeithas y gallwch ymuno â hi, neu allwch ddod yn aelod o gymdeithasau amrywiol eraill. O ganu mewn côr i bobi i ddawnsio Broadway i gemau fideo. Bydd bynnag sydd o ddiddordeb i chi, byddwch yn dod o hyd i gymdeithas i'ch diddannu. Dyma'ch cyfle i gael hwyl a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd, neu barhau i ddilyn diddordeb sydd gennych i'r stalwm. Mae'r Undeb Athletau yn gartref i 68 o glybiau chwaraeon, gyda 5,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybiau hyn yn cynnig dewis enfawr o chwaraeon. Chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored, chwaraeon dŵr, crefftau ymladd a llawer mwy. Mae gan chwaraeon rôl enfawr yn mywyd myfyrwyr. Budgeting in first year is hard, so it's just a brilliant way to make some extra money. It's a great chance to enhance your skills. It's amazing to learn something, and actually that was my first time working and first time earning money. It allows you to develop the communication skills and social skills, and you're also never alone for many shifts, so you're always in a team setting. Before coming to uni, my CV was basically there, but so far I've learned how to have hospitality, which has been so amazing, how to work alongside people, how to talk to people. It gives me a lot of experience which I can utilize, and like the skills I've learned, I can even utilize them in my daily life. One of the best shifts that I would say I've done was taking down the stage crew for Ed Sheeran. I've given talks on my own, I've done uni tours, I've done bar work. I've been able to do anything from student reps and ambassadors to working at Principality Stadium or Multipoint Arena. I have been a ticket scanner, I have been part of retail staff. One story that I like to brag about a lot is the fact that I got to see Jason Momoa and Wales vs Fiji shift. I've done waitressing, I've worked at the student unions like awards events. I was there in the arena when Little Mix were in. The people there are lovely, we have a laugh and we enjoy work. It's a lovely way to meet other students who are in like the same position as you are. It basically works around your time availability. It's your choice what job you want to do. The one-off jobs gave me this flexibility and this freedom. The application process is very, very simple. There's literally not one downside to it, in my opinion. I would have to put it literally side by side with my degree. It's definitely been a big part of my uni experience. You get kind of hooked on it, so you want to like work again. I'd say definitely sign up. You get to make money, the jobs are really lovely, like, just do it, it's amazing.